Sinshaka kwibagirwa Haaland, Kylian bagize umwaka w'akataraboneka, yaba ku muntu ku giti cye no ku buryo bw'ikipe. Bagize umwaka udasanzwe, batwaye buri kimwe. Sinashidikanya ko mu myaka iri imbere bazatwara iki gihembo. Uwo ni Lionel Messi nyuma yo kwakira igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi mu mwaka wa 2023 Ballon d'Or 2023 mu birori by'i Paris mu murwa mukuru w'u France ahitwa Théâtre du Châtelet, ari mu ijoro ryo ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 30 Ukwakira 2023. Iyi Ballon d'Or ikaba ari ya munani kuri Lionel Messi, bituma akomeza kuba umukinnyi wa mbere mu mateka ya ruhago wegukanye iki gihembo inshuro nyinshi, dore ko umukurikiye ari Cristiano Ronaldo we wagitwaye inshuro 5 gusa. Bisa nibigoye ko hari uwazakuraho akagahigo k'uyu kabuhariwe kizigenza Lionel Messi. Ndagukunda Messi, naguhici Messi, namwene wanyu rwaye ngo muhamara Messi, ndashaka gutanga impyiko Messi, naguha amaraso Messi, naguhicushaka cyose. Leo Messi, reka ngusenge Messi, naguri Imana ngo ngusenge, ariko wanasabira umugisha. Manu ushimura koze, Manu wahe Messi igikombe, ariko Lionel Messi mana ati sinagusuzuguza, natabaye urubyaro rwanjye. Messi amarira dizana yawe, Messi ndagukunda, nishaka ndeke gufana umupira, ibyishimo birahagije nibi. Lionel Messi. Uwo ni Faustinho Simbigarukaho, umunyamakuru w'Ishusho TV. Aha yaragikorera Radio TV 10 mu marangamutima menshi yuje amarira yishimira Lionel Messi wari umaze guhesha ikipe y'igihugu ya Argentine igikombe cy'isi cya 2022. Lionel Messi, Messi's hit. Oh! That's what they came for. Ese uyu Messi utuma imbamutima zizamuka gutya ni muntu ki? Ibya ruhago yabitangiye ate? Naho se ubuzima bwe bwite? Ibi n'ibindi byose wibaza kuri Lionel Messi ni muri iki cyegeranyo twabateguriye. Lionel Messi, Messi's hit. Oh! That's what they came for. The Magic Man. One more Messi moment and Argentina are alive. Amazina ye yose ni Lionel Leo Andres Messi Cucitini, akaba ari umunya Argentine wabonye izuba ku ya 24 Kamena 1987. Avukira i Rosario mu mujyi munini kurusha indi yose iri rwagati muri Argentine, ukaba uherereye mu ntara ya Santa Fe. Uyu Lionel Messi avuka ari uwa gatatu mu muryango w'abana bane, dore ko afite bakuru be babiri ari bo Rodrigo Messi imfura y'iwabo ndetse na Matias Messi. Undi ni mushiki wabo Maria Sol Messi ari nawe muhererezi, mu gihe ababyeyi babo ari se Jorge Horacio Messi wari umuyobozi w'uruganda rukora ibyuma a steel factory manager, naho nyina no witwa Celia Maria Cucitini wakoraga muri Magnet Manufacturing Workshop aho bakorera za rukuruzi. Lionel Leo Messi bita La Purga nk'izina ry'akabyiniriro ku myaka hafi 5 mu 1992 yahereye mu ikipe y'abana yitwa Grandoli ayimaramo imyaka 3 kugeza mu 1995. Kuri ubwo yahise yerekeza mu ikipe y'abato ya Newell's Old Boys yatsinzemo ibitego hafi 500, dore ko yayimazemo imyaka 5 kugeza mu 2000. Aha birumvikana ko Messi yaragejeje imyaka hafi 13. Mbere gato ariko uyu Leo Messi ubwo yarafite imyaka 10 bamusanzemo uburwayi buzwi nka growth hormone deficiency butuma adakura, aho byari binagoye umuryango we kuba wamuvuza, dore ko se Jorge Horacio Messi yarafite ubwishingizi bumuvuza imyaka 2 gusa, aho basabwaga $1,000 cya buri kwezi. Ikipe ya Newell's Old Boys kuri ubwo yabanje kwemera gutanga ubufasha ngo Messi avuzwe, ariko birangira itabikoze. Icyo gihe kandi uyu Lionel Messi yanabengutswe n'ikipe y'u Buenos Aires ya River Plate yakinagamo Pablo Aimar, umuplaymaker Messi yakuze areberaho.
ariko iyi kipe ya River Plate iramwitesha nyuma yo kwanga kwishyura ngo uyu Lionel Messi avuzwe icyo gihe. Lionel Leo Andres Messi Kuchitini aka La Purga mu bijyanye no gutsinda ibitego wakuze yikundira Ronaldo Nazario avuga ko ari we rutayizamu mwiza yabonye. We n'umuryango we berekeje Barcelona muri Gashyantare 2001 ndetse batura mu nzu yari iri hafi ya Estadio Camp Nou, stade ya FC Barcelona. Aha byari nyuma yuko mu kwezi kwa Nzeri mu bihumbi 2000 bafashe iki cyemezo kuko bari bafite bene wabo biberaga i Catalonia, dore ko witwa Carles Charles Lechak yaje gusinyisha Lionel Messi amasezerano muri FC Barcelona y'abato ku gapapuro gato cyane k'isuku akabita napkin cyangwa serviette. Muri iyi kipe y'abato ya FC Barcelona yakinnye kuva ubwo kugeza muri 2003. Uyu hagati ya 2003 na 2004 yakiniye ikipe ya FC Barcelona ya gatatu Barcelona C, ayikinira imikino 10 atsindamo ibitego 5. Ari nako hagati ya 2004 na 2005 bwo yakiniye ikipe ya kabiri ya FC Barcelona Barcelona B, yayikinira imikino 22 atsindamo ibitego 6, atanga n'undi mupira umwe wavuyemo ikindi gitego. Uyu Lionel Leo Andres Messi Kuchitini kuva muri 2004 ariko yatangiye gukinira ikipe ya FC Barcelona nkuru. Iyi muri rusange kugeza muri 2021 akaba yarayikiniye imikino 778 atsindamo ibitego 672, atanga n'imipira 303 yavuyemo ibindi bitego. Akaba ari we mukinnyi mu mateka y'i Barcelona watwaranye nayo ibikombe byinshi, ibikombe 34, harimo ibikombe 10 bya Championnat La Liga, 7 bya Copa del Rey, ibindi 7 bya Supercopa de España, 4 bya UEFA Champions League, birimo iya 2005-2006 batsinzemo Arsenal ku mukino wa nyuma, iya 2008-2009 n'iya 2010-2011 batsinzemo Manchester United ku mukino wa nyuma. Uyu ni umwongereza Rio Ferdinand, umunyabigwi wakinaga nka myugariro muri Manchester United, avuga uburyo byari bigoye gufata Lionel Messi ndetse anemeza ko ari we mukinnyi w'umuhanga cyane bahuye mu mateka ye. Igihari kuri we nuko atanakwegera. Ubundi rimwe nge na Vidic twahagaze mu kibuga turareba ni Wembley biraducanga. Twari twatsinzwe. Ikibazo cye nuko iyo wamwegeraga yari mugufi kandi yihuse cyane akanyura munsi. So I was trying, normally you go out and hit someone in the chest, and he was just going underneath it, and I was thinking, this guy, he's a magician. Ntasanzwe niwe mukinnyi w'umuhanga cyane nahuye nawe, yarateye ubwoba. Numva iyo dukina n'iriya kipe ya Barcelona idafite Messi hari twari gutsinda. Indi Champions League ya kane uyu Lionel Messi yayitwaranye na FC Barcelona muri 2014-2015 batsinda Juventus ku mukino wa nyuma. Naho ibindi bikombe ni 3 bya UEFA Super Cup muri 2009, muri 2011 no muri 2015, n'ibindi 3 bya FIFA Club World Cup batwaye muri iyo myaka. Uyu ni umutoza Pep Guardiola watoje Lionel Messi muri FC Barcelona, ahamiriza isi ko Lionel Messi ari umukinnyi w'umuhanga cyane ndetse ko bizagorana ko haza undi mukinnyi akavanaho uduhigo twe. Nobody can doubt that he is there with the greatest all the time. For me, I said many times, I've been is the best. Nta numwe washidikanya ko ari umukinnyi w'ibihe byose. Ku bwanjye nabivuze kenshi ko ari umuhanga cyane. Biragoye kubyumva ko hari umukinnyi waza agahigika ibyo yakoze mu myaka 50 cyangwa 70 ishize. Gusa abantu babonye Pele nk'urugero, Di Stefano cyangwa Maradona, we nanjye naramubonye. Abo bantu bakubwira uwo bakunda kuko ibi ni ibintu bijyana n'amarangamutima. Ku rundi ruhande iyo abataranatwaye igikombe cy'isi nkurikije ibyo yakoze mu mupira w'amaguru ku isi, nge ku bwanjye nkareba uko akina nta na kimwe byahindura. Uyu Lionel Leo Andres Messi Kuchitini ku ya 10 Kanama muri 2021 yerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa muri PSG Paris Saint-Germain, ayisinyama amasezerano y'imyaka 2 yo kugeza muri Kamena 2023 ndetse bongeraho ko hashoboraga no kongerwaho undi mwaka.
Aha Messi yahisemo kujya yambara nimero 30, nimero yambaraga mu bwana bwe ubwo yatangiraga gukinira ikipe ya FC Barcelona, dore ko nimero 10 muri iyi kipe ya PSG yambarwaga n'inshuti ye magara Neymar. Muri iyi kipe ya Paris Saint-Germain muri rusange uyu Lionel Messi yakinnye imikino 75, atsindamo ibitego 32, atanga n'imipira 35 yavuyemo ibindi. Akaba yaratwaranye nayo ibikombe bitatu, ari byo bibiri bya shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1 ya 2021-2022 n'iya 2022-2023. Ikindi ni igikombe kimwe cya Trophée des Champions batwaye muri 2022. Ari nako ku ya 7 Kamena 2023 Lionel Messi wari umaze gutandukana na Paris Saint-Germain ndetse agatera utwatsi amakipe yo muri Arabia Saoudite. Ikipe y'Inter Miami ibinyujije muri video yanyuze kuri social media zayo yatangaje ko igiye gusinyisha Lionel Messi. Kuri uwo munsi nyirizina uyu Messi aganira n'ibinyamakuru nka Mundo Deportivo na Sport na washimangira ko yifuza gukinira ikipe ya Inter Miami. Iyi kuri ubu akamaze kuyikinira imikino 14 aho yahitsindiye ibitego 11, atanga n'imipira 5 yavuyemo ibindi, ndetse yanatwaranye nayo igikombe cya Leagues Cup cya 2023. Naho mu ikipe y'igihugu ya Argentine Lionel Leo Andres Messi Cucitini hagati ya 2004 na 2005 yahereye mu y'abatarengeje imyaka 20, ayitsindira ibitego 14 mu mikino 18, ndetse muri 2005 akaba yaratwaranye nayo igikombe cya FIFA World Youth Championship. Uyu Messi muri 2008 bwo yakiniyeho y'abari munsi y'imyaka 23, ayitsindira ibitego 2 mu mikino 5. Iyi nayo batwaranye igikombe kimwe cya Summer Olympics muri 2008. Gusa ariko uyu kizigenza Lionel Leo Messi muri 2005 nibwo yari yatangiye gukinira ikipe y'igihugu nkuru ya Argentine La Albiceleste. Iyi kuri ubu akaba amaze kuyikinira imikino 178, atsindamo ibitego 106, akaba yaratwaranye nayo ibikombe 3 muri rusange, ari byo Copa America ya 2021, CONMEBOL UEFA Cup of Champions ariyo finalissima ya 2022, ndetse n'igikombe cy'isi cya 2022 FIFA World Cup 2022. Iki cyo niyo turufu nyamukuru kugira ngo Lionel Leo Messi atware Ballon d'Or ya 2023, dore ko yanabaye umukinnyi mwiza w'irushanwa. France footballer is Lionel Messi. For the 8th time in his career. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el... Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashaka gushimira abantu bose bantoye bagatuma ntsindira iki gihembo. Mu by'ukuri gisangiye n'abakinnyi dukirana mu ikipe y'igihugu, kuko ni kubw'ibyo twabashije kugeraho mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Yaba Lautaro yewe na Julian babigizemo uruhare cyane. Ndizera ko yari impano y'ikipe yose muri rusange, abatoza n'abaturage bose ba Argentine nyuma y'ibyo twagezeho. Grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos. Uyu Leo Messi niwe mukinnyi wa mbere ufite iki gihembo inshuro nyinshi, dore ko Ballon d'Or ya 2023 ari Ballon d'Or ya 8 kuri we, nyuma yo gutwara ya 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 n'iya 2021. Abandi bari bayihanganiye n'uwaje ku mwanya wa kabiri Erling Braut Haaland, ndetse n'uwabaye wa gatatu Kylian Mbappé. Uyu ni Pep Guardiola ubwo yarabajijwe watwariye Ballon d'Or muri babiri bahabwaga amahirwe, ari bo Messi yatoje muri FC Barcelona ndetse na Erling Haaland atoza muri Manchester City. You are so funny. Always I said that the Ballon d'Or had to be chosen. Murasekeje cyane. Iteka nagiye mvuga ko Ballon d'Or zaba ebyiri, imwe ikaba iya Messi indi bakareba uyitwara. Rero Haaland yayitwara rwose. Nibyo kuko yatwaye ibikombe 3 bikomeye, yatsinze ibitego birenga 50, ibitego byinshi cyane pe. Mu buzima busanzwe uyu Lionel Messi watwaye n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye, afite umufasha witwa Antonella Locuzo na uvuka Rosario. Uyu bakaba baramenyanye ubwo Leo Messi yari afite imyaka 5.
aha byari binyuze ku nshuti ye magara yo mu bwana nawe wicongera ruhago Lucas Scaglia mubyara wa Antonella Locuzo.